Whaatalo whātu talafolo Radio Samoa le nei fo i tae au, malo le soifua manuia alo mai au tala o le asa tofi. Tomua atu I tala le nei fo I tae au. O le soifua no ai le Auckland Council le talia le buyout package, lea o loo whaatalitali I ai le toa tele o tangata au kilani. Na whaaleanga ina whale I lolonga, ma lea whae le amatanga o le tausanga. O le asa nafi le ana whafonga I nai councillors e tūsa ma le whonotanga I le so. Ma o lea fo iwa mai au sia le maalienga I le vao le pule nuu Wayne Brown. Ma le minista o tupe Grant Robertson e pei ona sa iai le asolua. O le whainga le nei o loo tatongi ai le malo le isi afa, a o le council le isi afa e whaatau ese mai ei fale e le o mawhai ona toe whau. Ona o le mawalunga o le lamatia o no fuanga o loo tutu ai I taimi o lo longa, ma e le ngatalau au kilani ai o le whainga fo I lea o loo iai mo Hawke's Bay. O le sao le malo ma le council o loo fua lea I le paleni e tutoe mai pe ato e sea tupe mai inisiwa. Ma ele o manino mai le taimi nei pe whaafewheo na whai e le council tau o whale. A to ai le whainga o le a whai ai whale e inisiwa ma whale e le aini inisiwa. O whono le council I le so, o le alava na manino I tala mai le malo I le masino uni. E tu sama le tasi piliona le tau atoa o le poloketi le nei. Ma o le council malona sao, ua ripotia o le a whaatupe mai nono ngā tupe, lea e toi whaapaleni muli muli isi itango rates. O le mai ai o le fono I le sole a amata I loa whaatala noanga mai la tau e ana ina le whaitau se lau whale o au kilani e le ma whai ona toe whau. O le tele o whale na whaale angaina I au kilani o le tui sisifo e au fiei Ranui, Swanson ma Henderson e seise vaenga I TT Milford ma ngele ma le West Coast. Te lia ma le se fulu pasene whana wā onga o loo wha o lima I aisi tamaiti I totonu wā onga. So enga nei le growing up in New Zealand ma ua mā wai foi. Le vala I sini o mea o loo uiai whana wā onga, ma le iloa o whai a onga. Wa whai mai eile enga, wa eile popolenga ono o le e fōlinga mai. E le o iloa umai whai a onga le atoanga o le sawa ino whana u totonu wā onga. Silia ma le se fulu pasene o whanau na whai mai o loo sawa ina I whainga wha o lima isi tamaiti a onga, I totonu wā onga. Pei tai mai whai a onga, na o le ono pasene. O sawanga fo ina le ngata o le wha o lima I totonu wā onga, o whainga online, ai wha pe ai matau e munga. E I le pitola aua whai a onga wa mawai fo I e le o whaingo fie I whai a onga le tau ma whainga wa onga whanau. Ona o le silia ma le lua se fulu pasene o whanau. E mo o mia le fesoasoani wha au popo mo wa onga. E o lava fo I le wha o ngā ina o le ngangana wha maori I totono o wasenga, e le o whaingo fie I whai a onga uma. Wa ave leo tangata to a lua feso o ta ai male fasi o tia o le tama fitu se fulu tausanga, le ana tatui tu lo wana nafi I le taulanga I au kilani. O le tamale nei na fasi o tia I Upper Queen Street I le apartment, I le awa uli ana nafi ma amata so e su e mai ai loa, e le ofisa o leo. E o mai ana po wa wha amaunia mai leo o le ua tau fia le tamaita I lua se fulu wono tausanga, ma le ale I tolu se fulu lima tausanga le mātutua, e ui e le I wha amaunia mai po o amo lianga ua mo liai pau o lea. E tutu lai I lumo al whaamsinonga whaaitu māloi au kilani I le so. O le tamama tua wa umalona soifua, na maliu a o iai le whale mai ma e o mai le tae nei. E le I whaamaunia mai lona ingoa o na o leo lo tau ma whai mua le ofisa e whaafeso o tae lona a inga. I au kilani lava, a whale fitua na pōna mā wai e leo reporti e yele tangata I se tasi o whale tali māloi au kilani wa whaamanu alia ti ngā ina. Ma o leana maliu ai lava I lea no fuanga. O le Off-Broadway Motel I Epsom, le ana whaanatinati atu I aisui o le ofisa, ma ua whaamaunia mai ai reporti a leo I le tau nei, o le ua mō lia le I talavau se fulu iwa tausanga I mō lianga o le fasi o ti tangata. Tala le ofisa o le o whaamaunia mai ai, e iloa le lei e le ua maliu, le ua tuua ia le mata upule nei, ma e le ai fo isa isi ese o tau sa I lia e leo. Tala le Herald, o lo whaamaunia mai ai fo ia nisi o moli mau, e to atasi lea li ina vaaya wa lava toto umana po, ma o ia fo ilea na muli fai mai leo o lo o lato whaatala no aina, e tu sa male mea na tupu. E tu la ila li italavau wa mo lia I lumal whaamsinonga I le so, ma o lo o iai pea leo le whalitali malo I le tau nei, mo su e ngā wha wau. O le maliu le nei ana po wa to alua I ai tangata mali liu wha afua sei, I au kilani I to tono le aso I tasi. Ma tala wha aiu, ua ono soli e le isi taita I le pātia Māori tu la fono le pālemene, lea e le mawhai e ona whai ani la fonga wha atatau I tau lumanga o wha amsinonga.
O le aso na nafi na fesiling ia I rawiri Waititi se tasi o mataa upo lo ta atia nei le whamasinonga. E lua tu la fono le parlemene po Parliament Standing Orders mana tu o ia le taita il Act David Seymour Waititi. I lona whaatau te e le ngata o le mauta a o le tu la fono le e le mawhai ai o na tala noa ina mataa upo nei. Ai mai le whafonga whetalai Adrian Nurafe e le ngata na ia whaatau a file muina le mataa upo na ia tu atu fo I le whaitalia I le taita il Act e mawhai ai ona whaaulu sana whaasea aloa ia. O le whinaua Seymour ana nafi e te tau ona whaasala le taita I le pāti a Māori. Whae watuai telefola Radio Samoa le nei fo I tae au. Manuia le aso.